Kulish pun di season 4 kajing betip nam ta ka result kepada khatway tarik manai banikong ar jar pesan kajing mere apo food battalion so pian nong stoin kepada jong ga UB category jong ki kentai mo kane kadika last run apo so pian ten nadu monday bade kasasdang biang saka apo is khasil bad apo tura te gidon live shift boro di jong te sudah te baro kita tal kandidat ki bawan mare kidon sos pa ar prangut kiba pas lais pa new hendrungut kiba fail san pa arngut kiba yo excellent khat wei ngut kene de jong ga UB category te sapai himapi ka result jong ki kentai baro nang ne sapo kerteng timing jong ki terter